Programa Chekanchay Ñan Nikita Hamushan Kampaj Tutamanta Yupaychana Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Iskay chunka pescayo Julio Killamanta Kay ñawpaqqa Juan anqapi hatun yupayninqa kashantawa huch'uy yupaynintaq kashan chunka. Ahinamanta Tata Diospaq parlayninqa niwanchik. Kaypi riqsinchik munakuyta. Mana nuqanchikchu Diosta munakurqanchik. Mana chayqa Diosmin munakuwarqanchik. Chayrayku payqa churinta kachamurqa. Wañusqanniqta huchanchikta pampachananpaq. Munakuyqa ancha sumaq. Uyarirqankichu tukuy runa parlaqta kay hinamanta nuqa Tata Diosta munakuni, chayrayku payqa munakuwan ahinata. Pero paypaq parlayninqa niwanchik nuqanchikqa mana munakurqanchikchu Diosta, mana chayqa Diosmin munakuwarqanchik y chayrayku churinta Jesucristuta kachamun kay pachapi wañunanpaq y chay wañusqaqnintaq chay wañusqanniqta huchanchikqa pampachasqa kananpaq. Nuqanchik Tata Diosman anchata agradecinanchik tiyan imaraykuchus paymin munakuwanchik ñawpaq kaqtaqa. Chayrayku tukuy hanaq pachapi kaqkuna kay mana urmasqa mundos y kay urmasqa mundo y tukuy mana allin ruwaqkuna mana nita atinmanchu Tata Diosqa ruwayta atinman astawan kay salvacionta apamuwasqanchikmanta kay runa ukhuman. Tata Diosqa apamuwanchikña kay salvacionta. Tukuy hanaq pachapi kaqkuna mana urmasqa munduspi ni kay urmasqa mundupis nita atinmanchu astawan Tata Diosqa ruwanmasinu. Mana chayqa Tata Dios tukuy imataña ruwan nuqanchik salvasqa kananchikpaq y munakuwasqanchik rayku. Nimayk'aq astawanqa ruwanmanchu kay qoriwasqanchikmanta. Imatataq payqa qoriwanchik kay k'acha salvacionta. Kay k'acha munakuyta y chay munakuyqa sunqunchik ukhumanta mana lluqsinanchu tiyan, mana chayqa astawan wiñanan tiyan. Sapa p'unchay munakuy iglesia ukhupi, munakuy familia ukhupi y tukuy may llaqtaspi kashanchik chaypi munanakunanchikpuni tiyan nuqanchik rayku imaraykuchus Tata Dios ñawpaqtaqa munakuwanchik. Kunan mañarikusunchik Tata Diosmanta, agradecisunchik chay tukuy munakuwasqanchikmanta. Hanaq pachapi kawsashaq Dios Tatayku. Kay paqarinpi tukuy wawasniki k'askamuyku ñawpaqaykima. Munayku qampaq munayniki ruwasqa kananpaq hanaq pachapi ahinamanta kay pachapipis. Bendici tukuy wawasnikita, iglesiaykita, qanqa anchata munakunki. Tukuy lugarispi, kay p'unchaypitaq qan purikuy nuqaykuwan. Munakuynikiqa nimayk'aq karunchakunchu nuqaykumanta. Gracias chay tukuy imatachahay wawasqaykumanta y ahinamanta kay p'unchaypi qanwan purikunaykupaq. Chay tukuy imata mañarikuyku, huchasniyku pampachasqa kananpaq Jesucristo sutinpi. Amén. Bendición kachun tukuy qankunapaj Wakichikuy sapap'unchay